Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli u veliko finale 23. ciklusa televizijske Slagalice. I ja ću vam poželiti dobrodošlicu jer ovo je najznačajnija emisija, kao što reče Nataša, veliko finale 23. ciklusa Slagalice. Kao što znate, naši finalisti su Ivan Stamenković i Goran Radović. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dobrodošli, Gorane. Iza vas su zapravo 3 emisije, uspešniji je bio Ivan, međutim, to sve može da se dostigne. Pa vrlo teško. Detektivi nose po 40 poena, ili tako, ako se na vreme pogodi? Pa da. Prema tome, nemojte biti tako. Budite malo optimiste i budite malo raspoloženiji. 2 detektiva, te onda Goran može Ivana stići. Tako je, i asocijacije, boga mi, prete sa poenima. Voleo bih da se ostvare vaši programi. Ivane, toliko je uspeha bilo u ovom ciklusu. Pa dobro, šta znam, ipak finale, ali... Ste uzbuđeni? Znam čoveka koji je igrao na Italijane za prvake Evrope za 5000 maraka, pa je pukao 20 sekundi pre kraja. Jel vi danas imate neku amajliju možda? Ne. Toliko promjene imidža u ovom ciklusu, kako komentarišu prijatelji, porodica? Pa, podneće. Pošto znamo da se pored enigmatike koju obožavate, bavite i muzikom. Bavim se mnogo čim, u posljednje vreme smišljam jevrejske poslovice. A što je sa devojkama, mislim, kako one komentarišu? Pošto su se mnoge raspitivale Teško izlazim na kraj. Jeste oženjen? Ne. Imate devojku? Da. Gorane, vi? Ne, nisam još. Ali imate devojku? Evo prilike, drage dame, javite se naši finalisti, osim toga što lepo izgledaju, zaista su i pametni momci, kako su ove emisije do sada pokazale. Možda glavni motiv u ovoj emisiji nisu nagrade, ali ipak treba da pomenemo da su naši sjajni sponzori obezbedili izuzetno vredne nagrade. Violeta, ko su naši sponzori? Tako je, darodavci 23. ciklusa Slagalice su Metalinex, Beogradska industrija piva, Centro Tekstil, Azaro, Sorak, Revita Bion, Pertini, Stem, Krov, Razonoda, slikarka Leposava Milošević-Cibinović, Narodna knjiga i čuveni restoran Dubočica. Dakle, u Dubočici ćemo se svi lepo provesti, naravno posle snimanja ove emisije. Samo da napomenem, posle ovog regularnog dela, posle svih igara, sledi dodela nagrada i to svim takmičarima koji su zauzeli mesta od 1. do 8. Dakle, budite sa nama, bit će zaista lepo i uzbudljivo. Našim finalistima ja ću u svoje lično ime poželiti puno uspeha. I sa moje strane, srećno. Hvala. Finalnu emisiju, kao i uvek, otvara igra Nastavi niz. Prvi niz nastavlja Ivan. Vreme. I pošto je vreme isteklo, Ivane, da li znate rješenje prvog niza? 256. Nažalost, netačno. Evo šanse sada za Gorana. Nemam rješenje. Rješenje je broj 211, a sledi objašnjenje. 1, 1 na treći, 1, 2 na treći, manje 7 u zagradi, 27, otvorena zagrada, 3 na treći, 58, otvorena zagrada, 4 na treći, manje 6, zatvorena zagrada, 125, otvorena zagrada, 5 na treći i 211, otvorena zagrada, 6 na treći, minus 5. Drugi niz pokušat će da nastavi Goran. Vreme.
Vreme isteklo. Gorane, da li znate s kojim brojem se nastavlja drugi niz? Možda 708. Netačno. Ivane? 1094. Ne. Rešenje je broj 1088, jer je primenjen sledeći sistem. 5. 14, otvorena zagrada, 5 plus 3 na kvadrat. 41, otvorena zagrada, 14 plus 3 na treći. 122, otvorena zagrada, 41 plus 3 na četvrti. 365, 122 plus 3 na peti. I 1088, 365 plus 3 na šesti. I, nažalost, u ovoj igri naši takmičari bez poena. A sada sledi igra po kojoj je ovaj kviz i dobio ime. Slagalica. Izvolite. Stop. 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 Vreme. Vreme je isteklo i preostaje nam da čujemo koliko slova sadrži Ivanova reč. 6. 6. Gorane, vaša reč ima? Isto 6. Isto 6 slova. Ivane, recite. Sanjate. Sanjate. Tako je, ovu reč prihvatamo i poeni za Ivana. A sada će od ponuđenih slova svoju reč napraviti Goran. Izvolite. Stop. 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 Vreme. Vreme je isteklo. Gorane, kakva je situacija? 8. Znači, reč od 8 slova. Ivane, kod vas? Isto. Isto 8 slova. Gorane, izvolite. Pekarice. Pekarice. Tako je, prihvatamo i ovu reč. I sada poeni idu Goran. Opet je matematika na redu. U igri Moj broj, Ivan je prvi na potezu. Stop. 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 Broj 755 uz pomoć brojeva 8, 5, 3, 4, 15, 100. Vreme. I vreme isteklo. Ivane, da li ste uspeli da dođete do tačnog broja? Da. Broj 755 prijavljujete. Gorane? Takođe.
Takođe tačan broj. Ivane, izvolite. 100 puta 8 minus 15 puta 3. Rešenje je tačno i novi poen za vas. Sada Goran sebi zadaje broj. Uz pomoć brojeva 2, 2, 7, 8, 10, 100. Sjajno, znači prijavljate tačan broj, Goran. Da. 432. Ivane, 1. broj 1. Goran, da čujemo kako se došli do... Otvorena zagrada. 100 plus 8. 100 plus 8. Zatvorena zagrada. Puta 2 puta 2. Dobar matematičar, rešio je drugi broj. Novi poen za vas. I evo igre u kojoj Goran može iskoristiti svoju mogućnost i osvojiti veliki broj poena kako bi nekako sustigao Ivana. Dakle, molim vas da koncentracija bude maksimalna, sledi igra Budite detektiv. Naravno, i vi se možete igrati sa nama kraj vaših malih ekrana. Oblasti za danas su sledeće. Filozofi, arheologija, zvezde ekrana, istraživači, kompozitori, matematika, istorija i književnost. Ivan se odlučio za oblast... Biram istoriju. Dakle, Ivanov izbor je istorija i da vidimo kako će se snaći u ovoj igri. Vreme. Bio je najpre sposoban vojnik, a potom vešt vojskovođa. Bio je vojni zapovednik u Meziji, zatim komandant carske telesne garde, a posle smrti Numerijana vojnici su ga proglasili za cara 285. godine. Udružio se sa Maksimilijanom koji je dobio na upravu Italiju, Španiju i deo Afrike. Naša tajanstvena ličnost u jednom ratnom pohodu zauzima deo Mesopotamije i proširuje svoj... Recite? Valerije. Ja ću zamoliti Ivana da nam da što precizniji odgovor. Ne znam. Idemo dalje. Naša tajanstvena ličnost u jednom ratnom pohodu zauzima deo Mesopotamije i proširuje svoj protektorat do Armenije. Rodio se u okolini Splita oko 243. godine. Recite. Dioklecijan. Valerije Dioklecijan. Tako je. I sada tražimo potpun odgovor koji glasi Gaj Aurelije Valerije Dioklecijan, rimski car. Vojnu upravu odvaja od civilne uprave i u njegovo vreme izgrađeni su mnogi putevi, tvrđave i palate. Jedno od najlepših, a u isto vreme i velelepnih zdanja bila je čuvena palata u Splitu, koja i dan danas odoleva zubu vremena. U nju se naša tajanstvena ličnost, odnosno Dioklecijan, povukao 305. godine kada je abdicirao i odrekao se prestola zbog bolesti. Umro je u Splitu 316. godine. A sada je red da svoju oblast odabere Goran. Gorane, na raspolaganju su vam sledeće oblasti. Filozofi, arheologija, zvezde ekrana, istraživači, zatim kompozitori, matematika, istorija i književnost. Biram oblast zvezde ekrana. Dakle, Goran se odlučio za zvezde ekrana. Pretpostavljamo da je ovo oblast u kojoj se on najbolje snalazi. Pa da proverimo. Vreme. Već posle prvih uloga na filmu ovaj, može se reći, legendaran glumac stekao je veliku popularnost i svetsku slavu. Skoro da ne postoji osoba koja nije gledala Neponovljivog diplomca, snimljenog 1000... Recite? Dustin Hoffman. Tako je, pogodili ste, u pitanju je Dustin Hoffman, američki glumac. Dakle, film Diplomac snimio je 1967. godine. On u ovom filmu, poput mnogih mladih... Došli smo do pete igre berze. Uzbuđenje raste jer je trenutno 10 razlike u korist Ivana. A pitanje prve berze glasi: ovo su dela helenskih pisaca Homera, Eshila, Euripida i Sofokla. Navedite koja su čija dela. Licitacija prve berze može da krene. Antigona. Sofokl. Tačno. Herakle. Eshil. Ne Euripid. Ilijada. Homer. Tako je. Ores. Eshil. Ne Euripid. Helena. Eshil.
Netočno. Euripid. Car Edip. Sofokle. Tačno. Agamemnon. Eskil. Tako je. Elektra. Sofokle. I Euripid. Je li tako? Sedmorica protiv tebe. Euripid. Netočno. Eshil. Filoktet. Sofokle. Tačno. Trojanke. Sofokle. Ne Euripid. Orestija. Eskil. Tačno. Ajant. Sofokle. Tačno. Medeja. Euripid. Tako je. Moliteljke. Eskil. Tačno. Odiseja. Homer. Tako je. Edip na kolonu. Sofokle. Odlično. Feničanke. Sofokle. Ne Euripid. Alkistida. Euripid. Tačno. Persijanci. Eskil. Tako je. Andromahan. Euripid. Tako je. Okovani Prometej. Eskil. Tako je. Hipolit. Euripid. Tako je. I Hekaba. Eskil. Ne Euripid je u pitanju. Pa da pogledamo od 16 citiranih, 17 pogođenih, 17 poena u prvoj berzi Gorana za vas. Pitanje druge berze glasi: pred vama se nalazi imena nekadašnjih i sadašnjih članova Narodnog pozorišta u Beogradu. Ko su među njima operski pevači i pevačice, a ko su balerine i baletani? Licitacija druge berze sledi. 6. Melanija Bugarinović. Pevačica. Tako je. Anika Radošević. Balerina. Tačno. Nikola Cvejić. Pevač. Tačno. Mira Sanjina. Pevačica. Ne u pitanju je balerina. Miroslav Čangalović. Baletan. Ne u pitanju je operski pevač. Jovanka Bjegović. Balerina. Tačno. Nikola Mitić. Baletan. Netačno. Operski pevač. Vera Kostić. Pevačica. U pitanju je balerina. Biserka Cvejić. Pevačica. Tako je. Dušanka Sitnijas. Balerina. Tako je. Lidija Pilipenko. Balerina. Tačno. Višnja Đorđević. Pevačica. Ne balerina. Đurđevka Čakarević. Pevačica. Tačno. Radmila Bakočević. Pevačica. Tako je. Breda Kalef. Balerina. Ne, operska pevačica. Branko Marković. Baletan. Tačno. Milka Stojanović. Pevačica. Tačno. Dušan Trnović. Pevač. Ne, baletan je u pitanju. Žarko Cvejić. Pevač. Tačno. Borislav Mladenović. Baletan. Tačno. Ruth Parnel. Balerina. Tako je. Ivanka Lukateli. Balerina. Tačno. Živan Saramandić. Pevač. Tako je. I Dimitrije Parlić. Baletan. Tako je. Od 18 citiranih, 17 pogođenih, te 17, odnosno 18 poena u drugoj berzi idu Goranu. Rezultat je 380 za Ivana spram 405 za Gorana. Dakle, po ko zna koji put igra asocijacija rešit će pobednika. Dakle, krećemo. Ivane, izvolite, možete da otvorite prvo polje u prvoj asocijaciji. G3. G3. Grad. Oblak. Ne. G4. G4. Kremelj. Moskva, kolona G. Tako je, mislim da je bilo ovde sve jasno. Spartak, konačno. Rekli ste? Spartak, konačno. Spartak. Ne mogu da verujem, pogodili ste. To je konačno rešenje. Spartak. Dakle, ako otvorimo sve kolone, dobit ćemo kolona A, Subotica, B, Rob, V, Fudbal i kolona G, Moskva. Konačno rešenje Spartak. Spartak je bio Rob u Starom Rimu. Spartak je naziv za više klubova, među kojima su nama poznati Spartak iz Subotice i Spartak iz Moskve. Sjajno, Gorane. Prelazimo odmah na drugu asocijaciju. Gorane, izvolite. A4. A4. Heba. Kisela voda. Ne. Ivane. A1. A1. Venera.
Boginja. Tako je, Ivane. Sve su to imena boginja: Venera, Selena, Afrodita i Heba. Mala. Konačno. Ne. B4. B4. Dama. Dalje. B1. B1. Atletika. Kraljica. Tako je, kraljica. Atletika je kraljica sportova, a kraljica je dama u šahu. Dalje. G4. G4. Slap. Jezero. Ne. Ivane. G1. G1. Kaskada. Vodopad. Tako je, vodopad. Kaskada, reka Nijagara i slap. Asocijacija za vodopad. Ivane, boginja, kraljica i vodopad. Da li je to dovoljno za konačno rešenje? Ne. Ne, znači... B1. Idemo dalje. V1. Mikrofon. Konačno rešenje Viktorija. Tako je, konačno rešenje je Viktorija. Bravo, Gorane. Dakle, boginja, kraljica, pevačica i vodopad. Viktorija je boginja pobjeda, Viktorija je engleska kraljica, Viktorija je naša pevačica i Viktorijini vodopadi nalaze se u Južnoj Africi. A sada nam preostaje da pogledamo tabelu sa rezultatima. Dakle, Ivan je posle vođstva u kojem je bio protekle 3 emisije u ovoj emisiji zapravo izgubio titulu pobednika ovog ciklusa. 395 poena, a za Gorana 451 poen. I, dragi prijatelji, eto, konačno stigo smo do kraja 23. ciklusa, a pobednik u ovom ciklusu je Goran Radović. Gorane, čestitam, zaista ste bili sjajni. Bio je ovo izuzetno uzbudljiv meč. Čestitam i vama. Tako je, Ivane. čestitam. Eto, još jedan primjer kako nikada ne mora da znači da je igra završena i kada je prednost velika. Pokazalo se da je takav slučaj i danas. Da li ste očekivali uopšte ovakav oblik Ja bih situacije? rekao da ovdje možda nije pobedio bolji nego srećnik takmičar. Tako je. Ivan je vodio 3 emisije, možda je više zaslužio da pobedi, ali... Tako je, do To se 4. dešava. igre Ivan je bio u vodstvu. Pa dobro, možda Ivan bio srećni prve 3 emisije. Došlo je do preokreta, detektivi su nam zadali mnogo muke. Pa dobro, zavisi kada se dobije prava informacija, ako zakasni par sekundi. Onda i berze, Dobro, tu je već ali doći do drugog mjesta je veliki uspjeh. svakako. Ono što želim da pitam vas, Gorane, je kako ćete da proslavite ovu pobedu? Pa, proslavit ću sa porodicom, prijateljima, sa kolegama iz ekonomske škole u Kocjeriću. Ovom prilikom koristim priliku da pozdravim sve kolege i đake iz ekonomske škole u Kocjeriću gdje radim. A pošto se Ivan bavi muzikom, želim mu puno sreće, je li tako? Pa dobro, bit će nečega skoro. Uskoro ideš i u vojsku, Da. tačnije. Drage devojke, Ivan će biti na služenju vojnog roka ovdje u Beogradu. Eto vaše informacije ovako iz prve ruke. A pošto je Ivan stekao veliku popularnost među devojkama, adresa će biti svojevremena. Dostavljena, da, potrudit ćemo se Violeta i ja za to. I naravno sada na kraju pozivamo vas da zajedno sa nama prisustvujete i najsvečanijem trenutku u ovom ciklusu, a to je dodeli nagrada.